Twacokeria o ringi tabarĩra nĩ Nditimurano kuma gũkũ Isaac Walton mũciĩ wa Embu-prt3 gwĩciũria direct tukĩambĩrĩria na kĩũria gĩkũrĩtio harĩa gĩkoniĩ youth na talent. So Alex, thank you nondu wa kĩũria gĩaku. Wambugu, Alex is right. Alex arari maũndũ maũma. Twĩna talent center lakini ũrĩa tũkamĩrutithia wĩra tũtĩna policy. So ũrĩa tũrerire CEC wa youth nĩ tũrenda policies rĩu. Wakorwo nĩ cia youth development, wakorwo nĩ cia sports icio kũgwetagwo, wakorwo nĩ cia health ciothe tũkorwo twĩna cio. Two, njokerie mũndũ Joseph auririo ũhoro wa health na hospice na cancer. Arauga twita county tutararoria ũhoro wa cancer. Nĩngwenda kwĩra Joseph mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku twae na marathon ya kũratia mbia as a county. Tukithondeka marathon ya kũratia mbia cia gũtũteithĩrĩria kũthondeka arwaru wetu a cancer. Joseph number 2, thĩinĩ wa Embu level 5 hospital thaa ino nĩ tũrekĩrire mbia Wambugu cia a cancer center. Dawa na kinya mashini cia kuthima na kinya gwĩka chemotherapy na maũndũ marĩa mengĩ. So nĩ tũreciria ũhoro wa cancer mũno. Number 2, auga hospice tũtiramateithia. Hospice nĩ a private hospital. Ũrĩa angĩka nĩ rĩrĩ, tũgĩe na partnership gatagatĩ ga county na hospice yake. Tũngĩkorwo tũtĩna ũhoti wa gũtreat andũ a cancer, tũmatumage gwake na tũkamasponsor. Tondũ, you know, cancer rĩu nĩ thĩna thĩinĩ wa Kenya. Gladwell, insecurity na mulika mwizi. Thĩna nĩ atĩ nĩ tũkoretwo twĩna thĩna. Again, Wambugu policy issues. Nũndũ wa kũrĩva thitima. Twĩna mulika mwizi na twĩna thitima nyingi. Almost Embu County rĩu gũtĩ vandũ vatĩna street lights. Lakini nĩ tũragia challenge twoka mwena wa marithi. So again, nĩ tũrerire mũndũ wa infrastructure. Atũthondekele policy ũrĩa tũkaruvotaga kũrĩva thitima icio. Nĩguo ndi ciothe tondu tuĩ nĩ tũranyitanĩra na thirikari nene ũndũ wa kĩndũ twĩtaga 24-hour economy. Tũvote gũteithĩrĩria andũ etu meke biashara. Thank you. Kuma na kĩũria kĩa gĩkũrĩtio harĩa ũhoro wa ngahĩha gatagatĩ ka county government na MCAs. Kĩũria kĩorio governor kauga aca nĩ MCAs mekĩrĩte ihĩngĩci. Nĩ Gladwell na MCAs me haha nĩ magũtwĩra. Morris no kuchoka. Yes. Wambugu, I'll start by name njia na kiuria kĩrĩa kĩamba kĩaurua ni Alex because I'm a product of talent avambikarite. Nundu nginya varena kinya umunthe kana gitekere mbikarite umunthe kya MCA kirimari ni ndondeketwe ni talent na mundu uri ndondekete varatu karite umunthe Isaac Walton big up nundu vare nginya tiri mundi supportete na mundu makonie talent walikuwa wananipatia uwanja for free na leta wasanii hapa na mimi napata kitu yangu. Ya pili yenye ameongelea mambo ya talent academy. Kwa riama na ni MCA na ndutagira Embu County Government timbite kirama wiki mauma ati horo ya youth atwikira ni agwikagira mesamanio ya thirikari budget ile tukorwo tukima provider ambia cia ku hold mesamanio nigo mavote ku promote mahoteli metu tava Isaac Walton ni maretage mesamanio ya wava Isaac no makage kanyamu nigo mavote nginya ku support community ni matigare na horo ya talent academy na talent academy ni free for the youth na evo tukimirwira 2013 rire MCA menda kumitwa ikoro a parking slot na tutheta youth tuna talent tukirogama tukiuga talent academy ni ya youth kuko county government kindly keep off talent academy. Number 3 ni manena urua maundu ma business permit in Embu County. Business permit ni korete igitwekara muno aba Embu County muno kirimari because I'm the host na ni ngoro tongi host andu ambia sare aria enge muno na vau ngai agitethenge korwo ni chairman finance koguo nini ngareta finance bill Valley County Assembly na nirenda ku appreciate my speaker na leader of majority na minority leader nundu wa kunjapot iso ni twekarie nthi na tukivota ku review finance bill turorie vare mundu wa biashara arakinyererwa ava Embu County ni hasira na niye na umira ofisi ndisa ku streetire kweka public participation na kuthikiriria andu na niona ni biashara wa kurungu ugakora ava Embu County wina biashara ya
ya kwendia irio vundari wina M-Pesa ni utumagira andu tuswire vuko ni kasaruni na kwina mwina wenegia ngia tusonda vundari kira tulera Embu County Government tutiga gukinyereria mundu murimi uria munini akorwo ni business permit wathie ndukari katuka karia kanini references ya wira uria munene vau akorwo ni M-Pesa ni onene vau revia M-Pesa ntheri tigana tuwira tu twingi nundu kwana mundu araiga tubiasara tuna kanyumbari kamwe mundu cio kwana thine ya kulivalent kugo rira wathio mu references inya kana ithano mundu cio kura mwira winuke na nita chairman of finance na tuyeka rundi na government na ni that reality ningira county government na twita na tusoke twikare ndi twita county government committee ya finance ya budget na executive twambe turorie kureto kuruta ushuru no tutigekire mathina metu monthe kwi mwananchi twambe twikare ndi twita county government twina thoko evari ugo ya green market thoko ire evari ya green market umuthi ukathie andu menagiria nginyanja ni ugo yesolire andu acio maiku ni magire ciana nacio cienda guka kurutira wira kuria aciara marutagira wira ningenda kwira county government twikare ndi na committee ya finance na budget na executive ucio ni minister wa trade tugi atiriri nundu kwivendeka igakinya twanje gwitegemera twita county na ni ta MCA na governor aivo nundu gakane kavinda gake tungianje kuruta ushuru ku tuketha koro yo ya green market tumie ketha ko ya ngorova inya turute stores tuve youth ya store mana youth ya cinema to references twita county government to benefit kwa ni twa benefit na resources na youth na keno watetheka kwiga biashara ni ndio mundi ndongeva youth nginya 500 akaigia wira no agurire bundles engire Facebook inazama ya tatu street children ningienda kindo kia mbere icio maundu no tusigire committee ya health because number 1 no ngietwa metro community workers mathire ko hava county ya Embu ona social worker matire bago kindu ningira tu encourage no ndo acio matutethagia guko ground kuroria maundu ta mau na wambe umenye town ni eto ithirukitwo na slums andu matarevota tuta county government tusere a small kitty whereby tungevota ku settle street children but again governor tuli mogeru no moiguka ni ara tuthondekera kiria na aba majengo ya kuvota ku settle ciana irita na ciari kana irira vinyererua. Number 4 parkings ningi uka kirimari ni MCA I'm only 2 years and a half old nita MCA wa abakirimari na speaker ava ni wisi ni kore ko nginya igurwa methangira speaker is a no twathi kuthondeka budget because ukarure town yetu miaka ira evo buva ndongira ringanishire town yetu na Carolina na town andu biashara mari anju kuthama onthe marathisaga ya Kirinyaga na Meru na Chuka but again ningucokere speaker wetu ngatho na utongoria uyu yava na Mheshimiwa John Mushiri nundu nitebotaga kwikara nthina tukaraniriria na governor akavota kututhikiriria niturabotere kugia BSC akuvota ku expand nundu nathi committee nathi assembly committee of the full house nirarugo BSC ko cia kufund kite ya budget ngera governor avana ni ndonge mburia mbia nundu mbire twae gorogotaga twina kanjo no cio turarogota nginya muthi na governor akasikiza akira tura now I'll give you 50 million tuvote kuongera street parking ile tu na cio Embu tuvote ku double turae no only street parking ile equity na nengira nembire governor mbere ya maundu monthe twame tusiri kulembi kaumaga tuvote ku fund budget and now we have parkings but tembeganu we are still pushing to get parkings and I nenda ku promise and wa Kirimari nindiga Kirimari uria itavana ndengelire na ndina ivenya ria kuma asanti Mheshimiwa Mushiri issue ya hospice cancer and health as a whole actually county government and the national government direka enough cancer is a menace, it is a national disaster twagirwo gukorwo tukiuria turabuthira curative measures kana preventive measures. Curative ni very expensive na at some point cancer amenyekana stage 4 kugu kire twagirwo kwanza ku encourage ni andu wetu gwitikira kwaga screened na wananwe nwe thonde kweta compulsory andu aria mara attend thibitari they are all checked, they are screened tondu guka kuvonia murimu ucio uratumira mbia cia family makendia properties mundu agacoka akathie na ciana igatigwo kana family ta mbia. Why do I say this? National government ire Nairobi besa irera nengera county government is also not enough na ugakuthikororia budget ite ya Embu after the 4 point something billion iria maragia 4.5 billion besa icio ugakuthikororia almost 75% goes to recurrent besa ire iratigwo thiini wa county 10 and irakata close all counties
Mbeca icio ciageria kugairwa ndawa, ciageria kugairwa ciekire mai, ciageria kubuthika ireve utility. Embu itikagwa not more than 1 billion for development. Actually, nikyo ni mustari wa mbere wa kuga no mwaka national government release mbia to the county. Tutike kuga governors they are steering. Yes. Kura ale maraia. But what we are supposed to do as a national government, tutinge justify 330 billion is your county maletia with a budget of 3.2 trillion. Where is the rest of this money? Where is it going? Besa icio irathie ku Kogo county ngwiciria katiba no kithondeka tukiuga 15% of the previous budget account, audited accounts. Then ngwiciria ndia right. Okay, the national government purports iranengera county 35%. But 35% of what? 35% of what? Kogo kinyagia national government na Senate, that is National Assembly and the Senate niagirwo gwikara nthi ione we are starving county. Na nwamende kwira andu a Embu aria mayava. At some point the national government itakweta support aga devolution. It doesn't support the devolution. Kono numara supporting devolution. Tonge gotinio na budgetary term defense. We are not at war within the country. To be security to police, let us facilitate our police. Tondu tuina police, conventional police. They could militarize the country. We are not at war with Tanzania, Uganda, or even that Somalia. What we are doing, we are leaving a lot of money. Nange koro ugakoro kwena referendum, muchunge sana. We want more money to the counties. Nigu tunge vota gutika kia ya ndwasi arwaru, nigu tunge vota gutika kia wana mbeza isho turauga siya youth talents. Wambugu in Embu tuina talents. Na county government ndivotete ku exploit those talents. Tutike korolia talents as music peke yake. There is a lot of talent. Tutike korolia talent as football arun. Goko tuinandu matengeraga marathon. Actually, after Karinji Champions of the Western community, if you are not aware, we have got people in Japan, almost everywhere. Wambugu, you need Olisa Juega. And where, because of the attitude, and where matengeraga they know half marathon, on the Mauka Gutengera Kekali. Because of the high altitude. Why can't we take advantage here and do us you to the Embu Ekorwanaina Kendo ta sport? It's a sport center after a redolet. Nekwagete nitokuvewa kiwanja kimwe kiata idea iraro kitwa. But you can korolia iraro kitwa discriminatively. This is the time to grow to national government. Na governor himself, not even MCA. Governor. We visit and we have got evidence Embu ena and Wagutengera marathon than any other county apart from the Kalenjin community. MCAs kwena punguza mizigo initiative iliyo guka thini wa county assembly by the ne kinyete Embu ne ginyu ne moko menyita baru Mheshimiwa Njero na Leni. Thank you, Bwana Wabogo. On Tuesday, we expect the order of the Punguza Mzigo initiative in the assembly. Speaker Noah communicated. Kuna two issues turenda kwamba kudiscuss nake. One, we know aria mathondekire document ino, maybe they had different ideas ukira ile ndo maana shida ino. Some ideas here no ikori overtaken by events by now. Kone turenda tukamuthikiriria on Tuesday mbere ya tu make resolution ya assembly ya Embu tukumeunga mkono. Kuna vipengere turona wanatukiwa nembega tungenda kurodia sana assembly so that we don't pass it wholesomely ikoro hybridly. But on a bigger percentage gwiko motorona ni kwega kungetutethia uko mashinani. Leni. Okay, Wabogo, thank you. Na before nginye wa punguza mzigo mbitikiria nyambe ngome igire ava. Kiuri kimwe kia touching the youth umane ati county yetu ya Embu
matiri marakinyia kiwango ya korwo ni mararuta wĩra wa kuoneka nĩ mo youth to support them because kutuma nyomba igitwa talent academy igituika equipped then again wekembere wikira micemanio ya kithirikari. I think that was not the purpose. Ni marenda makama up na programs cia gũkorwo igĩteithia youth whereby nĩ tũkuona toguo mũtongoria augire atĩ mwimbaji ni mmoja Mheshimiwa Newton Karici ũngĩũka gwakwa kĩambere ward uma wana mũndũ ũrĩa wainire ngavana wa Mbora nĩguo acinde kĩthurano aumĩte kĩambere ward ndarĩ Newton Karici. Nĩkuo ngwenda kuga talents are there, we need to support them. Akwa nĩ ciathĩ ikuo katũtige kuona tũgĩta aini from other counties arĩa mainaga gũkũ katwona no makina makĩrĩva kwa mbeca cirarĩvwa andũ acio marauma na kuja. So with that duta MCAs nĩ tũrageria mũno with our small kit kuona nĩ tũra support their talents na tũveja tũra tũngĩvota wa ward fund kuthera tũra support makaina makavũra mũvira magakorwo mena tũnyamũ twĩngĩ ta kũvinyũra na kũrĩa macinani. But still mbeganu nĩ tũrenda kuona county can boost that so that again nĩguo tũkorwo twĩna andũ mangĩthiĩ nginya international levels. Ũvoro wa kanza na ndagĩtarĩ I think kuga andũ athatũ makuĩte akĩroria akĩona nĩ ta mĩra yũragĩte Okothi ndararĩte mĩra. He was a victim of cancer kana tiguo na ndararĩte mĩra twathikĩrĩria mĩra agakorwo nĩ mĩcũku andũ arĩa mangĩkuĩte engĩ mũno nĩ woria because they are the biggest consumers of mĩra nĩ woria mega na mũthiĩte mũkethĩra wondi marwarĩte cancer. I think katutige ku demonize mĩra versus the cancer report ni rona ni ona ku cancer ya mumero na ni very high muno cio wa wajia. Yes nĩ kuona ni uguo but again tũndũ wa mĩra nĩ ndawa iria iravuthika let us try gũkorwo create that awareness andũ marĩme mũmero ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩte but not to condemn the mĩra. Kau kengĩ ka the punguza mzigo Wambogo niĩ nĩ mũthomu mbiri ũyũ as a person ta MCA wa Kiambere ward. Yes or no? That bill nĩ mbega na gakorwo nĩko tũravotirwo ciru with my mind mũnĩ namo actually I would vote a yes. Nĩtondũ nĩ tũrenda tũpunguze mzigo but as majority leader said the author of the bill waoka no gatũvovoro twambe tũigue but majority of us na kwa Kiambere turauga there is a need to punguza mzigo. Aya tucoke kwe aikaria gũkũ na ciuria itiganĩte kĩambĩrĩria harĩa mbere. Thank you Wambogo mbetagwa Rispa Ndawa ward mbere kuria kolo augire kambari gĩkũ tondũ nakĩo nĩ mbici kuria kolo augire atĩ ũngĩthiĩ kũu ũgũkora gũtiarĩ nyũmba ya higo na ĩmwe ndĩ wa kũu so I'm a witness kũu no ũthiĩ gĩthiĩ ũracĩrio mũndũ agũtigia nĩ ũrĩa riũa rĩakanaga no mĩra nĩ yokire kũruta wĩra mwega so ndikũbinga mĩra no ona ha mĩmero ti othe marwaraga nĩ ũndũ wa mĩra twĩtĩkanĩrie ũguo tũngĩnjanjagia ũguo yathira tũtingĩrĩma kĩndũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gũkũragio Embu-prt3 cash crop so let us understand that. Second kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ andũ othe nĩ maria no gũtirĩ handũ ndaigua maria ũhoro wa education gĩthomo. Education is the largest weapon. RISPA arĩ foundation itagwo RIS foundation ĩthiaga macukuru kũheana sanitary pads. Nĩ tũiguire thirikari wa Mbogo nĩ heanaga sanitary pads macukuru ciana cia airĩtu nĩ ciratĩra cukuru nĩ ũndũ wa indo ta icio. Niĩ nĩ ndoire mũrigo ũcio nayo thirikari nĩ twĩre moete ũrĩkũ thiaga kũu ngakora matirĩ nĩ matwĩre kaĩ gwathire atĩa. Kĩu nĩ kĩũria kĩnene mũno gĩa kana gaka airĩtu. Kana gaka he ona kono karabatara wĩra no karabatara empowerment. Kani atĩa andũ aitũ? Thank you so much. Thank you. Wega marĩtwa mbĩtagwo Josephat Mukundi kuma Manyeta. Kĩũria gĩakwa kĩraĩ kwĩ Mheshimiwa Njerũ maina Leni Master nĩ ũndũ nĩ mbĩguire maria ndeto cia njovi na rigwa kana nĩ kũmararia ndeto icio ta kũmarenda kũraga mwana wa Kabici. Kĩndũ kĩa mbere rĩrĩa mũkwaragia ũvoro wa county commissioner ũvoro wa kuga atĩ tĩ mwĩkuta viti ũvoro wa njovi na kũveca na license na rigwa already twathiĩ macinani kana mwe nĩ mwambaga kũria arĩa mũkĩte macinani mwambaga kũria mbaĩ no igwe macinani kũrĩa macinani thĩinĩ kandi kaigwe ũndũ ũcio wĩngĩ nĩgetha mũkorwo mathaa ma njovi
county commissioner maina borithi ciake mathi kunyitana marathi kunyitana makonwa marwa makerwa riu wana mathi gotire no wira wa mana mwe murenda mukathurwa ni ariku na ni muramenya tutena mwana wa kabici no gweka ati ko murarega gukora mba mukithecana kuria town ile theine niki undu cio wingi negua speaker aria auga kundu kuonthe kwina mataa kimurisa murika mwici waroria kundu ta Kairuri gutianagia kimurika mwici na no turie muthenya ucio wingi tafadhali Kameme ni tukorwa simu yetu mayaba to taundi ngioria mwecimu muciri no no kioria ta kiu aroria kuria ni ngioria barabara mwecimu wa kwanda yaba na ningioria mwecimu tondu mwecimu wira wake twa barabara kugo Ngai wetu amurathime. Aya, thank you. Bere Ni mbetagwa John Mugomati ni chairman wa Chamber of Commerce Embu. Nienda kuria kioria kia mbere nienda kuria gwi speaker vamwe na the county assembly members akina bwana Morris. Right now ni tuwese gutina finance bill mvituku ya Embu kiria kiratuma mwitikiria county assembly isenjeria andu permit cia kuruta wira taru niona makithie town makithimaga billboards makiuga billboard tagu yakwa igana ta ire andikitwe Kameme mundu ni arivira goro gukira uria ararivira nginya bari ararutira wira turenda mutucokerie mutwire undu ucio muregete kurugamia immediately niki nginya ria mukavitukia finance bill irafeva mwananchi kindu gia kaire ni turenda kumenya mawira maria marathie na mbere guku town ni turamona taru kwina cabros ino cie guku town bwana Morris ino cia World Bank lakini mawira mau tutirona inspectors ama mawira mau a thirikari koguo andu aria mavetwo mawira mau marauruta uria makenda taru gakuthie road marking cia car parks icio cirekirwe ku mamakite uria makenda mawira mau ria mararutwa ni contractor uretheria mamwe ni twe turarugamia tukamwira cokera batondu na ruta wira ucio wega kiria kiragiria mu make sure mwavesa na wira ucio no ravewa supervision mbega ni gutu makithie na mbia tutigirwo wira mwega ni ndui na kia mwiso ketukinyie hau ni undu wa mathaa nigetha mahote gucokia. Thank you. Na tukwambiriria hau ha finance bill. Yeah. So thank you Wambugu. Watho finance bill ugite atirire angikorwo tutuvitukitie finance bill mwaka uyu irenda vothekaga mwaka muthiru ni gutumika mwaka uyu uria chairman arauga niyo twina finance bill ya njeru ira turaretero riu thiini wa county assembly na niyo finance bill irerongerere besha kidogo na niyo igire mheshimiwa Morris akiuga ke ni chairman wa finance lakini ke ana chairman wa finance atitagirira andu ni mavitia John ni mavitia gukorwa wananchi makirivithua mbia iria itavitukitio ni county assembly na nituramenyithirwe ndeto io na already committee ya finance niraroria tu rispa mbira economy na kithomo maundu mama kithomo mono na girl child na kinyari boy child na maundu turashughulikira through the ward development fund ukithira mheshimiwa taru ukaroria thiini wa ward cionte 20 no kwithira kwina kaundu kanini mheshimiwa areka ni undu wa girl child na boy child uvoro wigie kithomo. Finally cabros inspection and I'm sure chairman na nike MCO akirimana no gukwira gute project ya thirikari ingikwa gute na inspection ya andu a thirikari vau anogiandiko kina China. Thank you. Kamwira guheteka mweka homa na kiuria giaku na ihenya. Thank you Wambugu. Ni njokia baria tukugetaga uvoro wa njovi tutinauga county commissioner no ravitia kuroria njovi tugire kamiti ire ikirukagia permit inenganirwe inkurudaga andu wa county government na wa commissioner's office. It's a joint venture ire thiese kivisitaga wa varia iri marikia ku recommend na makora magasetete 30 day iria ma recommend nicio ciukaga kwa
Ministry ya Trade kunengerwa license. Nikio nirauga ni nae muno representative wa county commissioner athi round akiugaga mbae korwo ikuria githimo gicagire acoke approve yuke vewe license acoke rucia vile report wa commissioner na no hekarite karore kiria mba ni nyingi gukira cukuru. That was my point. Kwa ni to participate as a team because twathi to enforcement the county government of Embu 2015 ndio twandikire and enforcement 115 na iko the first term tutie na enough enforcement na nikio tutumagira enforcement ya national government kwa matige participate kwa approve mba masoke makanyitane the same people makanyitane ba icio and they participated in approving. That was my point. Kwa tunyitane the two arms of the government, the county and the commissioner's office kenda tuke approve kura gutavaite tavakuvi na maskuru wanao makarega kenda tuvate kuvesa na permit kura kwagirire. Aya ni kumuheka mweke ga gucokia icio no tugucokia tumerere-ini tondu ndero mahinda ni mathira no nginya tuthii kwi mohoro ni mukundekera no mugucokia ciuria icio mukuritio ndiragucokia riu DSM place nigetha tuthii kwi mutamburuko wa mohoro kuma guku Embu njitagwo Franklin Wambugu. Thank you.